دا افتاب پروشنائی صحیح دیا کہ دوحان نوی ماشاءاللہ دا عارف پمی خانہ کی شیطان نوی سبحان اللہ عارفان وچ فرعون راولی زانتا چی فرعون لر ورزی عارفان نوی بیدنوا پکا غزادن ور تصویر دی فعالم کی چی عمل فقران نمی عبداللہ چی زان پارا فا استغنا کی دا غنی والفقدو وسان نبی نبی خیر البشرا فمرسلان غرا شمع قربان زیگرا یہ معشوقات گردگار نبی خیر البشرا فمرسلان غرا شمع قربان زیگرا یہ معشوقات گردگار نبی خیر البشر حسین جبین قمری چس نبیان دیدارا وآغت البری نبی خیر البشر حسین جبین قمری چس نبیان دیدارا وآغت البری فجہن معتبرا فمرسلان غرا شمع قربان زیگرا یہ معشوقات گردگار نبی خیر البشرا فمرسلان غرا شمع قربان زیگرا یہ معشوقات گردگار دا تمامی مخلوقات یہ دا تخلیق سببا كي خير العجم كي خير العرب ده تمام مخلوقا يدا تخليق سببا كي خير العجم كي خير العرب يدا ظلمات الورى فأرنبي بهترا فجہان معتبرا یہ معشوقات گردگار نبی خیر البشرا فمرسلان غرا شمع قربان زیگرا یہ معشوقات گردگار دا مدینی حبیبا یم غربتنی ولی در کڑے تالا دمديني حبيبا يوم غربتني ولي دركلي تعالى رب لري زمانكني يا لهوتي دل برا فمرسلان غرا شمع قربان زیگرا یہ معشوقات گردگار ز عبداللہ نوحار لری لکانا یما بلتون تارلی زکا پریشان یما ز عبداللہ نوحار لری لکانا یما بلتون تارلی زکا پریشان یما قریب شبی سفرا فمرسلان غرا شمع قربان زیگرا یہ معشوقات گردگار نبی خیر
پمرسلانو غورا شم قربان دیگرا یہ معشوقہ د کردگار